Kurumdari ISTV Paumi yang tabiri basing taram nokchari ngasigi maroba pauda Council na lauba class 12 ki parikha haidokre sada mariphumathoi 10.3 pass tawkre International Day for Biological Diversity ki thorom Manipur ki mafam kayada pangthok nakre amadi health tourism sakhanaba sarkarna kanma yang changlagani haina Deputy Chief Minister gakhangam na phongdokre hoju pau sandong pizari Council of Higher Secondary Education Manipur na lauba class 12 ki parikha ki phol nga silaw thokre sada mariphumathoi 10.3 pass tawkre Parikha asida punna mahiroi anobada singkun gamanga chani marfudragani thoi parikha thabagi manungda lisingkun satre yankhai pass tawki ari bada mahiroi lisingamaga chamaga nifum maga parikha thabada chatruk mudragani thoi pass tawki handaki chai asidagi grading system chana bahaukhibana karamba school na mako mathang takrabagi haibadudi khangmangamdre yasi council office ta parikha ge follow thokpa duda education minister M Okendro parliamentary secretary Bungjagin Balte amadi council ge chairman Gita Susaru yaki class 12 ki parikha ge follow thokpu nimit asiga mari lena council ge anoba website amasu education minister na launch tawki thorong mari lena education minister M Okendro na parikha pass tawbagi changwa khalakpa asida nungai ba phongdo pagalona Manipur da quality education purakna ba yamna kanna honari haiki Manipur miya matlo endokna sati guna maina pudin chabisi phangani atang ste han hajin ingasi website se matam level churi kan update to se yamna maruwai rego matam da koi gi lauthok khaga hangdok hine lei bisna ta maha Chairperson na duga libiriba official kuna mata appeal tawjari se secretary matam gi council sna pakila kadaba tawkada batwa mora duga kuna makse matam chana upload togiba soya appeal tawjari Malayamda khundalaita duna leiriba miyoiba zatina mahushage khalnga na thamduna punna honaba matam yore haina forest and environment ge additional chief secretary PC lamkunga ngasi kangla da pangthokiba International Day for Biological Diversity thoromda haikre Water and Biodiversity haibathimda Directorate of Environment Government of Manipur sinduna pangthokiba thoromda State Level Environment Impact Assessment Authority Manipur ge Dr. K Samungo Manipur University Life Science Department ge Professor W Biswanath Environment gi Director Dr. Ais Homeshwarna thorom gi marueba miyosingwana saru yaki thoromaduga loinana kanglada urchara kaya thabag loinana kangla pakta ngaton amadi pemba macha kaya su thadaki akobi gi phibam ga mari lenana photo exhibition ama su chief guest na hangdoki wangang ki basing na phongdong na kibada United Nations na tongan bathimda lisingani ani dagi hauna megi tang kun gani thoi sibu International Day for Biological Diversity haina thorom pangthok tuna lakli ising leitrabadi thawai panba jiba kaya na hingmangamde mausagi phibam da akai ba kaya lakpatagi werekli ba hong ba kaya si ekoi punna bab taminaduna kudong tiba thoktana na ba hona minasi hana phongdong ki chief guest okiba PC lamkungana sakar amadi NGO singna punna hona minaduna tungda lakada ba kudong tiba kaya adu ngak sena na ba hona minasi haki If you preserve environment, you preserve your family and your own self. If you destroy environment, including forest and water, you destroy your own life and your own future. So this is my appeal to all of us to remember that we can do, each one of us can do. It may be small, but it will create a difference in our pursuit for better environment and sustainable, creation of sustainable environment and ecosystem in Manipur. Thoromasi Manipur Biodiversity Board na sinduna Manipur Zoological Garden iroi semada supang thoki thoromadu da additional chief secretary PC Lamkunga principal chief conservator of forest AK Rana IPSD ki director Dr. NC Talukdar amati Manipur University ki associate professor Dr. PK Singh Kaugi research director Dr. Rohini Kumar na maroiba mi osingwana saruk yaki thorongga mari lenana PC Lamkunga na malayam gi oina ising phangnadabagi awaba kaya mayok naba horakle masina maram oiduna Manipur dasu mafam kaya da ising ningthina phangdabagi awaba mayok nari amromda ising da miyoi kaya na masagi kanaba khargi damakta pojan siznarakpana miyoi kaya da kudong thiba mayok narakpa yabagi akiba lei masidagi akhoi puna ngakthok minaduna namdam masida ising awat palai tanana ba amadi mepum khuding makpu masama u phana leinana ba ising da phataba poyan yahondana ba hona minasi haki
So it is our duty to preserve. Government is seriously thinking of preserving Loktak. That is why we have this big program of phumdi removal to prevent it from siltation and contamination of the Loktak. Not only Loktak, small water bodies spreading over in the catchment areas. Sometimes if these our water bodies are vanishing every year, year by year, our future will not be very bright. Thoromaduda wangang kibasingna phongdona kibada Manipurgi leijariba natural resourcing manghandana thamduna mausagi leiriba pibam sing kaidanaba honamina si haba wafam sing phongdona ki nomina siga mari lena zoological garden ya koibada uchara kaya thakibaga loinana mamangda pangthokiba drawing amadi painting competition da makong mathang tarabasingda mana mathum sing yanthoki Nominasi District Administration Senapati District amasung Maram Students Union ani na sinduna Senapati gi DRDA gi conference hall pangthoki Thoromatuda DC Senapati PK Jha Maram Students Union gi President Pungdi Silisu Saruyaki DC PK Jhana Senapati gi mafam kayada amorakai hundoli basi ikai ningai ni miyamna amorakai sing mafam sana hundok pinanaba appeal toki tungda thormasiga mari lenana pangthokiba essay amasung painting competition da makok mathang tarba singda mana mathum sing yen thoki numidasiga mari lenana Moirang Municipal Council Moirang Block Youth Congress amadi glooming Moirang na sinduna to bi kaithel ke koibada uchara sing thakre thormasida Parliamentary Secretary M Prithvirajna hauzik honoli ba inga sa amasung kaithel asibu masak phajan bada mating oinanaba uchara sing asi amadi leising asi thabani masi hingnanaba kaithel phamlibi maibil singna hona biu haki sign of prosperity environmental global warming issues Health tourism saukhananaba sarkarna akan mami yang changlagani haina Deputy Chief Minister gakhangam na phongdokre wafamasi ngasi Sisa Hospital gi Smile Train Mission gi team ama Myanmar gi damak talam thab gi thorom dama na phongdokibani ngasi Sisa Hospital la pangthoki ba thoromatuda Commerce and Industry Minister Govindas Konthojam amadi Sisa Hospital gi Chairman kam Managing Director Dr. Palil Saruyaki Dr. Palilna Hospital asigi staff taragani thoina Myanmar lebak ta chatuna Smile Train gi mission asi pangthokadabani Myanmar sarkar gi phamung chani leiba hospital amada lamdam adugi cleft lip amadi cleft palate patient sing da layengani timasna mioi chama layeng bagi pandam thamli hariduna Sisa Hospital da leriba blood bank asi public private partnership model ni oxygen plant ama leina bahonari masina mai paklabadi mapalam dagi pusalakpada thengnari ba mamal tangba amadi lambi gi kudong sadaba kaya asi safagani haki Hospital asi Southeast Asia da recognize taunanaba lisingani taramanga phawbada pandam thamli phongdoki Gomidas Konthojamna Indo Myanmar gi mari phagana bahonabada mission nasna mateng oigani Chief Minister su lakli batang kun ga tarukta mandale da satkani lamdamasagi health tourism yokatuna social economic saukhat hanana bahonabada hena kumang chausin bachangi haki Sisa Hospital na Smile Train gi kogi mission Myanmar Adil ming tholaga do pangthok pigador ni masi honorable chief minister tang kuntarukta mandle yogani maduga khoi ko insight tawnana ba khoi gesture ama khoi utpa aduna khoi the health tourism se makhoi gi visit na hena promote tawba khoi gi aduga khoi bilateral relationship in the term of socio economic punamak sing se improve tawnana ba gi khoi gi gesture amane na ite tbaina thamjari Gakhangam na makhatana phongdokibada mapalamdagi lakpa tourist singi full security pinana honagani hojik Manipur da visa amadi passport office hangnana ba thorang tore masigi damakta officer khara training thanana ba identify tore haireduna Manipur praja singda ataba mamalda phangnana ba su honagani Manipur da power sector health amadi education chakhalabadi South Asian countries singda laiba miyo singlamdom masida hena lakningani phongdoki singna lei phamgi damakta accommodation se amdo gano habi kanaraga singa kalam lai aikoi guests se koi concession rate pa ko se ne mya ba ki accommodation se data lai bene na kanaraga or token ba yara habi se ko na ge security is concerned for those people who come from abroad
maybe Myanmar or any neighboring countries lakwa mokoi sigi security adusu koi sakana during the stay here in Manipur foolproof security pin panagani Lal Hulub Ohum URF KYKL MDF Amadi KCP Lampelga Chatrakpa Trapartai Toke Sharukamoina Narangdi Honangasi Poba Wari Shanakibada State Sakana Ideal Village Project Piba Hani Yanakre ISTV News na Pangpa Pauda Narangdi Hona Chatrakpa Trapartai Toki Wari Shanabaduda Center Bumhut Chinduna Joint Secretary Ministry of Home Affairs North East Region gi Shambhu State gi Mut Chinduna Principal Secretary Home Suresh Babu Saruyaki ISTV News na phangma pauda Ideal Village Project asida yarumi singbu kanana bagi pandamda thang tagi mahiloisang mama mapa leitra bangang singi leinana ba leifam amadi medical center linkat pe yauri hariba project asigi sakara lam ekar chama yankhai dagina chahum phawba pigani haina yaba pikre adubu numit Nini gi wari sanaba aduda Lalulu group Ohumasigi designated camp gi matang dadi warep ama lobangam hari Congress Party natana Manipur da political party amatana sasan tobangam loi haina MPCC gi president su wediba deputy chief minister gakhangam na phongdokre Sangmai Block Congress Committee na sinduna Sangmai Community Hall na pangthokiba nomi gi oiba Sangmai Block Level Political Workers Conference ta wafamasi phongdokibani Thomas Asida Industry Minister Govindas PSED Minister Hemo Chandra Agri Minister Abdul Nasir MLA Biren T Mangi Babusu Saruyaki Local MLA KS Devendrona Kendra Sida Chakot Thorangi Thabakya Paikale Tamasida Kul Amaga Samnaba Lambi Kudimak Koilas Thagani Haki Wangang Kibasingna Sakana Pakaliba Tabak Toram Kaya Asi Miam na mating pangmagaloina Sakara Masung Miam Galenari Bambari Hena Pagana Bahonasi Asigumakan Prince Asi Kendra Humpuda Makata na Pangtokani Pongdonaki Deputy Chief Minister Gakhangamna Democracy ni Haiduna Matang Sadana Political Party Karana Congress Pu Hundunang Ba Chumanate Parliament Kanagadaba Isubu Lambida Putotuna Parliament Pu Kongoi Naba Chumanate Haki MLA Minister Ruling Party Mayam si no na political party na to kasi loy na winning bani ako. Kasi mayam si mo ko sila ko tidra ako yung sunat tare ko Congress party na ko dyan kasi kung papihan ko nuwan sila te prasa na bisa taw na prasa na bisa kung jud ki vote niya ako. Madalo ko si chawning ba na santa kung jud sunu hay sunu ay kay so na kada pusada ba dante ko mo kung tui hay kung tui sai kung to kada ba Nium Jumna, Mathamatam San, Freda, Tapiu, Tipiu, I got some toxic, Netanadi, Wama Yamatabu, Bangang to be, I couldn't Mangsa, Masama, Mangsa. Jungitang Taragani Panda Pangtoka Doriba, Tarani Twirak Suba, the Great June Uprising, Unity Degi, Miam Degi, Port Amadi Shelgi Mateng Pangbiu Haina, Observation Committee Chairman Katie Rahman Pangdokre. Nasi United Committee Manipuri Office Tapangto Kipa Paumising Unabamada Chairman Katie Rahmana Jun Taragani Gining Sing Toram Kekru Pata Laiba Atobasingi Yata Pamodibo Pamasida Amakomati Usiamna and the Chahidaki Hauna Punna Pangtok Lagani Observation Committee Sina Toromasi Pangto Pamatamda Shalamadi Port Kidaka Laiba Maramna Hayang Dagi Hoduna Miam Dagi Mateng Lobada Miamna Sogat Piu Masida Sakar Paidiba Opposition Party Sakari Karmasari Singh School College Dukana Chingba Singda Mateng Loba Lak Pamatamda Observation Committee Ki letterhead receipt book Amadi Identity Card Paiba Miway Kaktada Shell Amadi Pot Kimating PBU Masida Chingnarba Natragana Hena Kang Malergadi Observation Committee Chairman Gi phone number 9863 954 550 Vice Chairman Gi phone number 98560 26 005 Convener Gi phone number 7038 749565 Co-convener Gi phone number na 7038 749136 ta pau phobirau Paishamadi Pot Ki Mateng Loba Matamda Committee Sigi Finance Ki Convener Oina Thopuriba Bobby Luangna Sahitoba letterhead Kakata Chanagani Mana Makatana Miam na Lamdam Asigi Apun Bagi Satam da Sinar Person Wamata Oina Tengna Bada Mipum Kuding Magna Kenava Tadutuna Puna Lem in the view Haina Apil Toki Asigumba Mateng Asi Niba Matamda Manipur Ki Miam Nasu
अखेनब वाखल थादोक्तुना अखोई इरमदम मणिपुर से अखोई इमा लेपांगनी इमा लेबा के अपुनब सक्तम अमसुंग चाउखटपा नुंगाइबा मीना मीबु ओतबा निंखा तंबा मणिपुर अम ओइनबगी होनबदा अखोई खुदिमा पुन्न लेमिनबगी मथौ ताई खनबीदुना अपुनब मणिपुर अमगी सागलकलिबा मियामगी इहो मणिपुर की कन्ननबगीदम तो होनरिबा इहो वसिदा अंगम मतेंग पिबियु हाइबसी अमुको अमसुंग यूसीएम की अपुनब ऑब्जर्वेशन कमिटी की चेयरमैन अम ओइना मियाम मणिपुर की मियामदा अपील तौजरी All Tribal Students Union Manipurna tongan badabi sing sakar detection kiba sing asi phawba thabak oina othorak tabadagi khongjang makastana chathargani hari nagaram dalaiba union ki office ta pangthopa pawmi singa unaba amada president Moal Tombingna singi mai masing yawara pa sing mengkhat pinanaba health center sing mathau tohon maga loinana awatpa doctor abadi khuchukulai sing thambinaba singilamda mapung phaba sasan thamna yauna mamang chahidigi hauna taksilaki sing dabi sing asi phawba thabak oina amata onthoktri taliba dabi sing thabak to onthoktrabadi लाखलिबा जून तांग अहुमदगी हौरगा नुमित कुंथ्रागनि पानी खोंजंग जंक्शनगनि मसि फावबदा सकाना तुमिना लेरबदी पुंग कुंथ्रानि पानगे टोटल बन चथगनि हरि पावगी मिफमदुदा जनरल सेक्रेटरी बारियो सत्संग अमदी स्पीकर मजाबुंग गांगमैसु सरुक याखि During this hesitation, in case of any untoward incident happening, the government will be held responsible. If the government is listening to our grievances, we don't like to disturb the normal life, but it becomes necessity because of the government's attitude towards our grievances. So I, on behalf of the All Tribal Students Union, appeal to transporters, business establishments, institutions, wage earners, daily wage earners, laborers, manual laborers, to support the proposed hesitation to make it once and for all. Sahi khudingi leptana pangthoktuna lakpagum handak sahi su lakliba megi tang kungani panda tara mangarak suba maira paibi numit thoram pangthoklagani haina maira paibi numit observation committee ki chirol amana hari pomlauda huina chikpadagi mioi ohum sire haiba khanglaba phawbada sarkar gi mari leinaba sinanga si phawba mieng amata changdri ngasi ISTV news na sakmar kendra gi manung chanba phumlau siphai awang lekai da chatuna thijilubada Hojik phawbada angang yauna mioi kullom huina chiklam le haiba khangbangam ki huina chikpadagi leikhitabini haiba mio singadudi nambam manitombi chahi 53 apokpa leikhidraba angau Says Amika Devi chahi 50 amadi thangjam santibala chahi 39 pani haukiba mas thada masak khangdaba atopa hui ama laklaga laikai asida leiba hui amada chiklam badagi ngauduna naraki ba hui aduna manitombi bu chiklam badagi mamang thada laikanaba ngamdana leikhitabani madugi tungda laikai aduda leiba atopa hui amana Amika amadi santibala bu thani gi mamangda chiklam badagi Amika leikhidraba matungda ngarang megi tang kunga mathoi gi numidang pung mapan makharom taba matamda santibala su laikanaba ngamdana leikhitabani Laikhidrabi santibala gi manau nupi santi su tha ani gi mamangda huina chikhibadagi ngasi mako ngau yauna masa nungairaktabadagi lamdam adom gi miyamna mi paina hori lamdam adom gi mioi amana phongdorpada laikai asida angang yauna mioi kullom huina chiklam badagi hojik mi rakadagi haina khanbada awaba ama oire haiki aigi nabi jo khara haidu kandi de kasulitana khalu janda man huina ni adone si college ada inda sira ko nadam dina kaim hida ka ko ye mi si bagi problem jere tanina karim thoksaba asabani tie adai amadi tha ni ma kai hum le kan da massage si e na re adai mi ju si kana re adai massage si e hare adai ma hida tie ye ngone na hida singun akala ma ni singun na ma phone ge singun na sakre ba ma phone si e hare ma di se ka adai ya matang sum ni yang kan doctor da ju ma jing binu doctor da si ro ai di doctor ge kana na ti ma ti ma ban jing na dum phari na ma ti ma ge da ni ye ko Pumlau Maning Loya Lakpa Social Club ki General Secretary Somiana mioi ohum huina chikpadagi leikidaba asina makhata na kaidorakatagi khanbada chingnaba kaya leire Sakar gi mari lenaba singna thuba matamda mi yang sangbiu khulasida leiriba hui singda rabies lenana narabra habigi chingnaba leire hana phongtoki singna kanda hogi huji hui da chandoi lena jingje aina saka gi saita hogi saka gi saita gi mi yang changjin biraga hogi hidak langthak kap thok yaba daga leidaba mioi singji sarkana kari refreshment pi ba yaba leibagi haibaju
मियेंग हाइबे चंगजिनिंग सरकार मयूम मकई थुदेक पिखरबा कबो लेकाई की मियो सिंगिदमक्ता लुपा करोड़ मापन पिखरे हाइबदु कनाना पिखिबनो अथुब मतमदा मिनिस्टर खनगदबनी हाइना कबो लेकाई की विलेज चेयरमैन ZU वुंगसिंगना गसी एमबीसी द पांगतोकपा पॉमिशनगा उनबा मत फोंदोखरे पॉमिशनगा उनबदुदा रोंगमै लुफुम असम मणिपुर नागालैंड नागा रिवा मैरा पाइबी अमदि कबो लेकाई की JSC की मियो क्याना सरुक याकिबा पॉमिशनगा उनबदुदा ZU वुंगसिंगना मकाताना फोंदोखिबदा से मिनिस्टर नंगरांग मीडियादा कबोलेकाई की युम थुदेकपगी मतंगदा कयारक हन्ना उनखरे हाइबदु अरानबा वाफमनी कबोलेकाई की मियो सिंगना से मिनिस्टर कयारक हन्ना उनबा चटपदा उनरकिदे कबोलेकाई की लमसिंग असि सासिनदबा पतानी हाइरबदी चही कया रेवेन्यू दा टैक्स थिदुना लालिबा अमदी सासिनदबा पता पीरिबा अथॉरिटी सिंग चैराक पीद्रिबा करिगिनो हाइकी मोय हंजिल हंजिल अखोना वारी सारबा तुंगा हाइबदो मदु ओइदबा वा मरमदि अखोई उनगेन कयार मौन चंजबा उननब कैसे दीखीदे अखोना हंजन हंजन अना वारी सारगु गायना हाइजनबसे अफब नते मणिपुर लाइबागनी मिनब वा गांग यादे अखोई मी तरुक खक्तंगी कम्पेन्सेशन लौर मोय थोगाइख्रे लेमहौरिब मयामसिदि अखोई कम्पेन्सेशन अमत लौदिबा लुपा करोड़ मापलोम पीख्रबनी का हाइसिगुम्बा ओइद पादब क्या हाइजलग पब्लिक लीडर ओइबसे अखोई मणिपुर मयाम गोयमता लाइक थीबो ओय अदुना सिगुम्बा ओइद पादब सिगुम गांगनगुमसी असेंग असेंग गांगनरगा लेबाक से अफबा सासलम पुरकनमा चिंगतम पुन्ना अखोई खोंजम चंगसिन नरसी हाइबसे BSNL की ऑप्टिकल फाइबर केबल की रूट पिसुम थोंग निंगोंबम लेकाई मपादा तत्पना मरम ओइदुना यांगथांग वांगोई अमदी मयांग इम्फाल एक्सचेंज की कनेक्शन तौरीबा GSM मोबाइल अमदी ब्रॉडबैंड कनेक्शन चिंग सिंग दापन ओइखिगनी हाइना सब डिविजनल ऑफिसर टेलीग्राफ इम्फाल की चेरोल अमर खंगलगली बाजार की अकोबदा पफम फमलिबा अपन बनुपी रूप सिंग नंगसी के सामपात लाइरेम्पी कम्युनिटी हॉल दा वाकर मिफम चतखरे वाकर मिफम अदुदा हिंगबगी हक पियु इचा सिंग लाइरिक तंबा फंगन बियु हाइबा वाई कया प्लेकार्ड सिंग द एकी सरुक याकिबी पफम फमबी नुपी अमना हौजे हौजिक नुपी कैथेल अहुमगी मथकता हांगदुना लेरुवा मफमदा बेदर सिंग फमन बियु सरकारना अकंगनबा तौसलमा सेमद्रिबा फावबा अयुक पुंग मंगादगी नुंथिलगी पुंग अमा फावबा स्ट्रीट बेदर सिंग फमबा यानबियु सरकारना स्ट्रीट बेदर सिंग की खनद्रबदी खोंजन संसनगनी हाइकी अखोई स्ट्रीट बेदर द फमीबा अखोई से अहाबदा इमा कैथेल अहुमगी मथकता अखोई मफम बिबीबा अदगी अनि सुबदा मफम से बिबीदिंगे ममांगदा मरकसिदा अखोई से अखोइना हाना फमीबा मफम सिदा अयुकी पुंग मंगादगी नुंथिंगी पुंग अमा बो योबा याबगा याबा बिबीबा अदगी अहुम सुबदा अखोइना पामजरी से अखोई इसाना इसागी हुमांग ममना अखोई इसा सेमजगे हाइबने अखोई इसागी हुमांग ममना अखोई इसा सेबा पामजे अदगी करिगुंबा सिदा अथुबा मतम सिदा सरकारना अखोइना हाइजरिबा सिंसे थबक ओइना पांथोकपिरतबा तारगदी अखोई सिदगी हेना अहेनबा खोजंग कया अमा इमांग चंगजनगी अहमदाबाद हंदक पांथोकिबा 35 सुबा ऑल इंडिया चिल्ड्रेन्स एजुकेशनल ऑडियो वीडियो फिल्म फेस्टिवल 2013 दा SERT मणिपुर पुथोकपा यनिंग हाइब फिल्म असगी अइबा S राजेंना बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड फलकपगा मदी लेनेना महाकपु ओपगी थरम अमंगसी SERT लंफेल पांथोखरे थरमदुदा हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के कमिश्नर P वाईफाई सनारे बैसई मयक इबा बिजेंद्र कुमार शर्मा अमदी हाना DDK की डायरेक्टर ओरंबा S इंद्र कुमार अथुब मिथुनियंस ओखी S इंद्र कुमार हाइकिबदा राजेन हंदक बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड फलकपासी स्टेट असगी चौथोक चनिंगाइनी हाइकी फिल्म असगी डायरेक्शन पीरिबा SERT की प्रोजेक्ट ऑफिसर रतन कुमार ISRBH ना सोलबा मियोसिंगना मतौ करमना हिंगबा अमदी समाज असिदा करी थौदांग लोबा याबगी हाइबदु फिल्म असिदा उत्पनि हाइकी कमिश्नर वाईफाई ना ISRBH ना सोलबा मियोय अमगी पुंसी वारीदि युमफम ओइबा फिल्म असिना मियामदा अचौबा पाउजल पीरी यनिंग हाइबा फिल्म असगी अइबना नेशनल अवार्ड फलकपासी अपेन मपोई हाइकी ISIB बाबा अंगांग अमना पक्तबा अंगांग अमगा समानना वातोबु ngami हाइबगी वाखन जि लेहनबा as well as एखोइगी सिगुम वाखन सोंधरबा लेना सि पागा वाखन जि सोंधन लेबा मिसिंगुदा एखोइना मेसेज अम पिनिंग MSF Imphal West District Committee ama hangdokre committee asigi president oina Maisnam Shitaljit amasung General Secretary da Kaksing Tabam Boinau Khanglehari Sayasigi Hokiba January ki tang kun ge mathoida masak khangdaba singna Lampel Police Station ge manung chanba Sagulban Babu Thong manakta halag hundolamba
ꯇꯥꯏꯜ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯅꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯅꯤꯜꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯗꯣꯂꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 5,000 ꯔꯣꯝ ꯄꯨꯔꯒ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯨꯅꯤꯜꯒ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2-3ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯃ ꯀꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯟꯗꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯥ ꯋꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯁꯨꯅꯤꯜꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯏꯃ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁꯣ ꯃꯨꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯁꯃꯣꯔꯇꯦꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯔꯣꯜ ꯀꯥꯔꯠꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯦ ꯑꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯂꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯍꯩꯇꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯪꯅꯕ ꯆꯥꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤꯟꯄꯥꯡꯂꯨꯞ एम्स कौबा अनौब महिरोसिंग लुप अमंगसी सेमख्रे यसी हिरम असिगी मतंगदा मणिपुर प्रेस क्लब पाउमिसिंग उनबा मदा महिरोय लुप असिगी प्रेसिडेंट एस मोनालिसाना कुमाथोय सुबचै सा सिदा मालेमसी अमत ओरकपगा लोइनना हिंगनबगी लानफमदा चतनरिबा चौखट लमजेंदा लमदम असिगी महिरोय अमसुंग मियाम यौशिनदबा याद्रे एम्स लिंगतपगी पांदमदी महिरोयसिंगना थक्सी कासी लेबा अमदी हौजिक स्कूल कॉलेज सिंगदा तम टेक्स्ट बुक सिंगदा स्टेट असिगा मरि लेनबा सिलेबस सिंग यहोनबा हाइबा असिनी हाइकी मियोय बेखोय खुनाई याइफनबा अतै थबक थोरम कयागा लोइनना पाइनबा पांदमदा लमदम असिदे लेबा कॉलेज यूनिवर्सिटी अमदी अतै महिलोइसंग सिंगना लपुनदुना थोइनसिगी संस्थान में सेमजदुना संस्थान भी ममिंग अपुनबा इरैपाकी महिरोय सिंगलो सिंपांगलो समना हायबदा एम्स हसी सेमजदुना कोई मयांगी सेवा तौजगे हायना चोंथोकजरै अमरोमदा ngasi nauna semkiba mahirogi lup asina state asida innerline permit system chatnanaba joint committee na changchiliba khongjang saugatpa oina gari singda thenaba flag launch tokre ngasi ahan moina wahengbom lekai parking da mahiroi lup asigi volunteer kayana flag thepagi throm chathaki एम्स की मिहुत अमना चतरीबा गारी सिंगदा फ्लैग थेटपगी कैंपेन असि स्टेट असिदा इनरलाइन परमिट सिस्टम चननबगी चंगसिलेबा खोंजंगी सरुक अमनी फोंदोकी मणिपुर इनरलाइन परमिट सिस्टम चननबगीदमक्ता चंगजलेबा खोंजंग अमगी सरुक अमा ओइना एम्स न सिंदुना ngasi कार फ्लैग लॉन्च तौजबगी थोरम असि All Manipur Video Filmmaker and Producer Association की कुंगमरी सुबह फाउंडेशन देगमरी लेना पांगथोकदोरिबा मेगा टैलेंट हंट की फाइनल इवेंट लालिबा जून की तांग अनिदा MFDC की ऑडिटोरियम हॉल पांगथोकदोरिबा निमित असिदा प्रोड्यूसर अमदी डायरेक्टर खुदिमकना फिल्म शूटिंग लेपिदुना थोरमसिदा सरु याबियु अमरोमदा हौजिक चतरिबा कंडेंस कोर्स असि मे कुंगमंगा दलोशिलगनी अदुगा प्रिलिमिनरी राउंड ना मे की कुंग तरुकता पांगथोकलगनी हारी हदक माउंट एवरेस्ट मतोलोमना काखिबा विद्यापति याउना मैदै मसा मंगा अमदी मखोय बुलुचिंखिबा MMTA की प्रेसिडेंट डॉक्टर एल सुजित की होनजमनबु विजय गोविंदा ग्राम पंचायत के प्रधान अमदी मेंबर सिंगना थागप फोंदोकपगा लोइना मतुंग तारकपा मखोयगे खोंजंग सिंगदसु हेना माय पाकपा ओइरसनु हाइना याइफमंगोल पिरकले नुपीदा मखुत सांगलुबा CRPF पर्सनल जेल थाजनख्रे यसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इम्फाल की कोर्ट सिटी पुलिस की आयोना थासिकी तांग तरागा मरिदा MJ बनिदो लेबा SBI दा थोकिबा थौदोकता चेनाबा CRPF पर्सनल अदु कोर्ट पुथोलबा मतुंगदा मखाताबा इन्वेस्टिगेशन की दमकता नुमित तरागा मंगानी की जुडिशियल कस्टडी दा रिमांड लौकिबनी हारी Right to self-determination talibalamdam asigi miyam amadi ningtam yaului singbu terrorist ni haina nabagi maram leite haina URF Manipur na phongdorakli Franasigi Secretary Information and Publicity AKP Baril na thorakpa cherol amagi matungina masagi phangpham thoppa hat tanbagi ihoga terrorist ki thonga tongan balambini haibasi khangminagadaba maru oiba wafamni Delhi ki thojana luchingba
sahalibasingna pangai haijanbana miyambu kaidongaida humduna puhalloidabani lebaki ningtam yawl iho asibu terrorist ki ihoni haina pauthokuna achumba ningtam yawl ihoda saruk yariba yawloi kayagi imungda lanmi thajinduna aki akhang piba amadi otpaneba tohonba khosemgi nongmai kapna hanba kaya asi lebak ningba achumba sariba makhogi thabaksingni lamdamasada terrorist singi thaong kanana chathai loinana chathanna bhonari haiba tarabadi chief minister amadi mahaki khutpuna delegi yathangda lanmi singa punduna chathari haina maral siri Maya Imphal Block Congress Committee na sinduna Maya Imphal Kendrada Mai Masingi Thak haiba sida nongma yoba awareness program ama pangthokre Marriage Hall Mayang Imphal pangthoki pathorom asida Mayang Imphal Municipal Council ki chairperson T.S. Rajmohan ZEO Wangoi and Biramangul su saru yaki Sibiyas wakiba Minister Ratan Kumar Sarkar ki school lamadi lanai school anigi khenaba changdam naduna asoiba sing puthoktura ngangna bagi mahutta asoiba ranba sing chumthokna dana honabada school authority amadi mama mapa sing punna wakal chungsinna badakar oi human resource sakora na honabada mama mapa amadi oza singi thodang lei haiki Nasiki sakora male basila akoina sakora basila kuli saru kyage haiba karo sakora ki lambe lamje sida akuli su mati charo lamje ro akoina yauge kana haiba karo di kwaiti maru ni se masi kali ko haiba tabda human resource development haiba masi ni je ko yan Government College Singi Environmental Science के guest lecturer hum Pettigrew College Ukrul की Mathematics के guest lecturer ani Launanaba Manipur Sarkar की Directorate of University and Higher Education na subject sing asida master degree loiraba candidate singdagi dakhas kauri akupa marol directorate asidagi khangba yagani hari zo makata na sanabagi pawlo bisi Sanabigi Pau Pizari Indian Blind Sports Association New Delhi na sinduna Blind Relief Association New Delhi da pangthokiba manga suba National Powerlifting Championship ta Ideal Blind School Tael ge mahiroi khairakpam Budhinandana kilogram humputar ke kalupta gold medal lawrlai hari Budhinanda mamangi mari suba National Powerlifting Championship ta su kilogram nya khema pal ge kalupta gold medal lawr khrabani loinana Budhinandana gold lawrpada Ideal Blind School Tael ge mahiroi amadi oza singna apen ba phongdorli April ki kunga mathoi dagi kunga mari phawba Jharkhand da pangthoki ba ani suba thangta Federation Cup amadi ani suba Asian thangta Championship ta gold medal lawr khraba haibok ningthau thangta association ge sanaroi El Herojit Singh ngasi association national okre Mapal Kajibungda Manipur Veteran Football Association na sinduna chathariba tara mangar suba Challenge Cup Veteran Football Tournament gi ngasi sanakiba ahanba match ta TRBSA Malom Amadi AYMFA Yaripok goal ani chanaduna draw satkre amarom nga si sanaki ba ani suba match ta Farm Infalna KVFA Kuraibu goal hom amada mighty ba pikre match asi Farm na mai paki bagaloina na group C da ladiba Farm Amadi FC Impal quarter final changkre yasidagi tha asigi kungamari phawa chathakadaba All India Football Federation grassroots course asidagi Eurofashion Sports ke Commissioner R.K. Nimain hodokre Kumalapak Sports Complex ta leiba Manipur Olympic Bhavan da pangthokiba hodopagi thoramadu da All Manipur Sports Association ke President Janab A.A. Chaudhary amadi All India Football Federation ke Instructor Subarto Thati amadi Hilal Pereira su sarup yaki grassroots course asida punna training yang khairom sarup yaki course asida Subarto Thati amadi Hilal Pereirana football gi technical gi oiba coaching takpiki satriba grassroots course asiga mari lenana amphagi secretary Ranjit Royna course asigi kanabasing ISTV da phongdoraki jiki matam asida ori iba no kontri ismatu ina football si grassroots gi hona sebatori amatangai phaba amaba kuduna baram budina ori da federation na huji amkanda MPCC bi iba angang sinda masigi pe gisangai aduna sahi trok tagi na nipan subagi makta iba angang sing di mapan ga tara gi makta iba tara mathoi sum train thoi de iba angang sing da tara maina reward gi education bi gi de haibu gi tangda bangthok da course ni Olympic Vision amagaloina na lingkhat kiba National Sports Academy gi Mahirul Singh hojik phawba lairik PB Dre haina Mahirul Singh gi guardian sing na pen da phongdok tuna
Youth Affairs and Sports के Joint Director amadi Academy की Principal दा वक़्त करे हंदक की SSLC exam दा Academy असी की महिरोई कुंगा माथोई परीक्षा थाबा की मनुंग दा महिरोई अमत पास तौर किद्रे अदुबु महिरोई तरुक अमदी कंपार्टमेंटल दा लाके शासन असी की महिरोई सिंह हौजु फाउबा लाइरिक सुना फंगदबदगी कोई शाउनरबा गार्जियन सिंह ना Youth Affairs and Sports के ऑफिस ता चंगशिंदुना Deputy Director जयंत दा वक़्त की Deputy Director ना Academy असी की लाइरिक सप्लाई तौरिबा मियोई अदु कोकतुना लाइरिक फंगनदबगी मरम हंकी मदुदा सप्लाई अदुना लाइरिक अयामन पीखरे खरदी वाटली हाइकी अदुबु गार्जियन सिंह माइकेदगी लाइरिक सुंफंग फंगदबा माइरो सिंह याउरी हारपदगी एकाडमी की प्रिंसिपल अमदी जॉइंट डायरेक्टर ना लालिबा थांगजा फावगी मनुंगदा माइरो सिंह दा लाइरिक सुना पीगदबनी करिगुंबा लाइरिक फंगदे हारगदी पब्लिशर ना मणिपुर दा लाइरिक सिंह फंगदे हाबिगे चेप पुरकदबनी थांगजा फावगी मनुंगदा माइरो सिंह दा लाइरिक पीबा ngамद्रगदी अतोपा सप्लायर अमा ओइना सिलगनी हाइकी लोसलकपदा मरुइबा पाव अमुक हने पिजरी काउंसिल न लौबा क्लास 12 के परीक्षा हाइदोखरे साद मरफमाथोई दशमिक अहुम पास तौखरे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के थोर मणिपुर की मफम कयादा पांगथोकनखरे अमदी हेल्थ टूरिज्म सखनरबा सरकारना इकोनॉमी चंगलगनी हाइना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गखांगम न फोंदोखरे ISTV की पावमियंग ताबिरिब सिंह अमुक हने खुरुमजरी